Muraho mwegere hino tuganire. Mu mwaka wa 2022 benshi muri twe bavuze ko kugera kure kwa Morocco muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'Isi byari amahirwe atazasubira. Ariko imyaka 4 nyuma yaho izi nazo misozi ya Atlasi zongeye gucecekesha abashidikanyaga. Basezerera Ubuholandi barandika amateka mashya ya Afurika. Ese ni amahirwe yongeye kwisubiramo cyangwa n'umusaruro w'umushinga umaze imyaka nyagatekere wubakwa? Ese utibagiwe n'umurundo wa za miliyari n'amadolari y'Amerika yavanwaga ku ngengo y'imari y'iki gihugu? Ese ari amasomo y'u Rwanda twabigiraho? Niba hari nayahe? Sinongere kubamenera ibanga ry'uko muri documentaire turaza no gusesengura urugendo rwa Morocco kuva mu mwaka wa 1986, impinduramatwara yatangijwe mu mwaka wa 2008 n'amateka yanditswe muri Qatar 2022. Kongera utarabukira aho gutera gatebe ahatagera urusaku twanzike. Nkuko nabihereyeho ku musogongero w'ikiganiro, benshi muri twe ntitwatinye kwikomanga mu gatuza tukemeza tudashidikanya ko kugera muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'Isi kw'ikipe y'iki gihugu byari amahirwe atazasubira. Hari n'abarengagaho rwose ntibatinye kugereka akaguru kandi bagahamya ko byatewe n'uko amakipe akomeye arimo Brazil yakuwemo yari mu bihe bibi bidasanzwe. Ariko imyaka 4 gusa nyuma yaho Morocco yongeye kwereka isi yose ushongore n'ubukaka bwayo. Reka mbere ko byavuga rwose mbere ko bimara byinshi. Ngaho rero umukino wa kimwe cya 16 cy'igikombe cy'Isi cya 2026 gikomeje kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique, wahuje Morocco na Orange, ikipe y'igihugu y'Ubuholandi itari yagatsinzwe muri rushanwa ndetse yafatwaga nk'ashobora kugera kure. Ndakeka atari inshuro ya mbere izina Joachim Crema rikunyura mu matwi kushobora kuba wararyumvishe hirya no hino mu bitangazamakuru n'ibinyamakuru bikomeye ku isi mbere y'uko iyi mikino y'igikombe cy'Isi itangira. Nta cyatumye umugabo w'Umudage waminuje ndetse akazobera mu masomo y'imibare itavangiye bizwi nka pure mathematics ndetse n'ubugenge yigarura kuvugwa, usibye nawe ibyo yavuze bigacamo isi igikuba. Wakwibaza ngo ubwo yavuze iki? Korerwa mbona abantu birirwa bivovota ku mbuga nkoranyambaga ariko ntibandikwe mu binyamakuru bikomeye. Joachim yongeye guteza impaka nyuma yo gutangaza ko abona ikipe y'igihugu y'Ubuholandi ari izegukana igikombe cy'Isi cya 2026 ashingiye ku buryo bwihariye akoresha mu gusesengura amakipe. Ibyatumaga arushaho kwizerwa n'imbaga nuko Crema bitari ubwa mbere akora ubuhanuzi, kuko rwose mbere y'igikombe cy'Isi cya 2014 yari yavuze ko Ubudage buzacyegukana biraba. Herekeye aho kuko no muri 2018 yahanuye ko Ubufaransa buzatsinda, nabwo bimpamo. Muri 2022 yerekanye ko Argentine ari izitwara neza, nabwo ntiyabeshye. Dushyize ku ruhande iby'umuhanuzi, nawe mbere y'umukino wacishaga mu maso muri 11 bazabanzamo b'ikipe y'igihugu y'Ubuholandi yari igiye kugundagurana na Morocco ukumva utashye ubwoba. Nubwo ariko byari bimeze, uyu mukino wasize indi nkuru yanditswe. Morocco yagenzuye umukino igihe kinini ire mu buryo bwinshi bw'ibitego, ariko umunyezamu Bartive Brugge akomeza gukuramo imipira itoroshye, ndetse ibi ntibikoraho ko hari n'imipira myinshi yakoze umutambiko w'izamu rya Orange. Nubwo yari iri gukina neza, Morocco yisanze itsinzwe ku munota wa 72 igitego cya Kodigapo kuri pasi ya Ville wa West Ham United. Byasaga nkaho urugendo rwa Morocco rugiye kurangiriraho, ariko ibyo nibyo bitandukanya amakipe akomeye n'andi. Mu minota y'inyongera Morocco ntiyacitse intege. Ku mupira mwiza wazamuye imbere y'izamu, Issa Diop yawatatse neza atsinda igitego cyo kwishyura amasegonda ya nyuma. Ibintu byatumye abafana b'Ubuholandi bacika intege, n'aba Morocco bongera kwizera ko byishoboka. Umukino wakomeje kumwumbati umugani wa yamvugo y'abanyamupira w'inyarugenge, ndetse ukomeza kwitsunikira kwinjira mu gihe cy'iminota 30 y'inyongera kubera ko nta yindi kipe yabonye, ndetse ibi byarakomeje kugeza ubwo hifashishijwe penalty. Niho Morocco yongeye kwerekana ko ubifite uburambe n'umutima wo gukina imikino ikomeye nk'iyi. Ubuholandi bwabushije penalty 3 zirimo iz'umuzamu wa Morocco Yassine yakuyemo. Ku ruhande rwa Morocco, Ismail Saibari atsinda penalty ya nyuma yohereza igihugu cye muri kimwe cya 8 kirangiza. Ibyo byabaye amateka. Nibwo bwa mbere Morocco cyangwa indi kipe yo muri Afurika yaritsinze Ubuholandi mu mateka y'umupira w'amaguru. Ariko si ibyo gusa, iyi ntsinzi yahise intsinzi ya 8 ya Morocco mu mateka y'igikombe cy'Isi, bituma ishobora kwagura intera iri imbere ya Ghana na Nigeria nk'igihugu cya Afurika kimaze gutsinda imikino myinshi kurusha ibindi muri iri rushanwa. Icy'ingenzi kurushaho nuko uwo mukino wongeye gusenya igitekerezo cyari kimaze imyaka kivuga ko ibyo Morocco yakoze muri Qatar byari amahirwe. Ntago amahirwe asubiramo inshuro ebyiri. Iyo ikipe ikuramo Espagne na Portugal ikagera muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'Isi, nyuma ikaza kongera gukuramo Ubuholandi imyaka 4 nyuma yaho, ibitakiri ikipe y'ibitangaza.
iba yabaye imwe mu makipe akomeye ku isi. Uyu munsi Morocco ni ikipe itungura, ni ikipe amakipe akomeye atifuza guhura nayo, kandi kuri gukina muri iri rushanwa iratanga ubutumwa bukomeye ko Afurika itakije mu gikombe cy'isi ngo itabire gusa, yaje guhatana igikombe cy'isi. Ariko buriya ni ukuri rwose Morocco ni igihugu gikomeye kuva mbere aha. Mu mwaka w'1970 Morocco yabaye kimwe mu bihugu bya mbere byo muri Afurika byitabiriye igikombe cy'isi. Icyo gihe kuba igihugu cya Afurika kijya kuri irushanwa byonyine byafatwaga nk'igitangaza, ariko amateka ya nyayo itangiye kwandikwa mu mwaka w'1986 muri Mexique. Morocco yabaye igihugu cya mbere cyo muri Afurika cyarangije ari icya mbere mu itsinda ry'igikombe cy'isi imbere y'amakipe akomeye nka Portugal, Holandi na England. Iyo ntsinzi yahaye Afurika icyizere gishya. Abantu batangiye kubona ko amakipe yo kuri uyu mugabane ashobora guhangana n'ibihangange by'umupira w'amaguru, ariko icyo gikorwa cyasigaye nk'inkuru nziza y'igihe gito. Mu myaka yakurikiyeho Morocco yagarutse mu gikombe cy'isi inshuro nyinshi, mu 1994, 1998 ndetse na 2018, ariko ntiyarenze amatsinda. Afurika yose yakomeje gutegereza igihugu cyazongera gukora igitangaza. Hanyuma muri 2022 ubwo irushanwa ryaberaga muri Qatar, n'ibintu byose byahindukiye. Morocco yageze mu itsinda ririmo Belgium, Croatia na Canada. Benshi batekerezaga ko izasezerwa hakiri kare, ariko izi ntare z'umusozi ya Atlas zakoze ibitari byitezwe. Zatsinze Belgium, agaruka Croatia irangiza ari iya mbere mu matsinda. Mu mikino yo gukuranwamo yasezereye Espagne kuri penalty, hanyuma itsinda Portugal ya Cristiano Ronaldo. Aho ni amateka yanditswe mu buryo Afurika itari yarigeze ibona. Morocco yabaye igihugu cya mbere cya Afurika n'icy'Abarabu cyageze muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi. Nubwo yaje gutsindwa n'Ubufaransa muri kimwe cya kabiri, umwanya wa kane yabonye wabaye igisubizo gikomeye ku isi yose. Afurika ishobora kugera kure cyane. Abakinnyi Ashraf Hakim Ziyech, Soyan na Yassine bahindutse ibimenyetso by'icyizere cy'umugabane wose. Ariko ikintu cy'ingenzi kurushaho si uko Morocco yageze muri kimwe cya kabiri, nuko yahinduye uko isi ibona umupira wa Afurika. Kuva icyo gihe ikibazo nticyari ukumenya niba Afurika ishobora kugera kure, ahubwo cyari kumenya igihe izabikorera. Kandi mu mwaka wa 2026 Morocco yongeye gutanga igisubizo. Basangirangendo bacu rero, reka buri biganiro tuganira hano ntibikabusesenguzi bwa ruhago gusa, ahubwo mureke tubicoce tubisasanure, ari nako tunabicangura hagamijwe kumva niba hari inama cyangwa umuti twakopera kuri iki gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika. Umugozi amarira y'Abanyarwanda batabarika nirirwa numva bataka gusubira mu gikombe cya Afurika baherutse mu myaka 20 ishize, ndetse sinatinya no komoza ko amakipe ya hano yirirwa rota kujya mu matsinda y'imikino nyafurika. Aha, itagira uwo nkomeretse. Ariko mu gushyira ubuse ku ruhande, iyi Morocco iteye kwibaza ikibazo: ese ni irihe banga ryatumye Morocco iba igihanganye cya Afurika no ku isi? Reka twinjirane mu buryo bwuzuye kwiyuhakuya bwerekana neza uko igihugu cyubatse umushinga w'amateka, ndetse ibi bikanakuraho imvugo ya bamwe numva bemeza ko ari amahirwe. Aya ameze nka kagakarito k'ingwa karimo ubusa kabutse mu kirere kakakubita ku muntu akaba arabunaze. Iyo urebye Morocco y'uyu munsi ushobora gutekereza ko byose byaturutse ku mpano zidasanzwe cyangwa amahirwe y'igihe gito, ariko ibyo biratandukanye cyane. Ibyo tubona muri iki gikombe cy'isi cya 2026 ni umusaruro w'umushinga watangiye imyaka irenga 18 ishize. Muri 2008 umwami Mohammed wa gatandatu yatangije gahunda yo kuvugurura umupira w'amaguru muri Morocco. Icyo gihe igihugu cyari kimaze imyaka myinshi kikanza mu marushanwa akomeye, ndetse hakaba n'igihe rimwe na rimwe cyaburaga n'itike yo kujya mu gikombe cy'isi. Ariko kuva icyo gihe aba bahisemo inzira narangira n'abandi binaha yo kwitandukanya no gukomeza gushaka ibisubizo by'ako kanya, ahubwo abantu bagatekereza mu myaka myinshi iri imbere. Hashyizweho gahunda 3 zikomeye zahinduye amateka y'umupira w'iki gihugu. Icya mbere cyari ukosoye imiyoborere. Ishyirahamwe ry'umupira wa Morocco ryashyizeho uburyo bushya bwo gukoresha umutungo neza, kurwanya ruswa n'imizi yayo, no kwaka inzego zikora kinyamwuga. Icya kabiri cyari ishoramari rikomeye. Igihugu cyubatse ibibuga by'umupira ibihumbi hirya no hino ku buryo abana benshi babonye aho gukinira hafi y'ingo zabo. Ariko icyahinduye byose ni ikigo cyiswe Mohammed wa gatanu Football Complex kiri hafi ya Reba. Ni kimwe mu bigo bifatwa nk'ibyiza ku isi. Kirimo ibibuga bigezweho, ibikoresho by'ubuvuzi, aho abakinnyi baba, ndetse n'ikigo gikomeye kigisha abana bato kuva ku birezi indirira kugeza ku ngimbi zifite impano. Aha niho havuye benshi mu bakinnyi b'inkingi za mwamba za Morocco. Sinzi niba ujya ubitahura, ariko buriya hari indi ntambwe y'ingenzi abantu benshi batajya bavuga. Buriya Morocco yabonye ko hari miliyoni z'abafana bafite inkomoko muri icyo gihugu bari Burayi. Aho kubareka bagakinira ibindi bihugu, yatangiye kubakira icyizere no kwereka ko igihugu cyabo kibakeneye. Ubwo haje abakinnyi nka Ashraf Hakim Ziyech, Brahim Diaz n'abandi benshi bavukiye cyangwa bakuriye Burayi, ariko bahisemo gukinira Morocco kuri uyu munsi. Uyu munsi na Aidi Boadi
umwe mu bakinnyi bafite impano zikomeye mu Bufaransa yahisemo kwambara umwambaro wa Maroc aho gukinira Ubufaransa. Ibi byose ntabwo byabaye kubw'amahirwe, byari igice cy'umushinga wari warateguwe mbere, ndetse ntabwo intsinzi ya Maroc igarukira ku ikipe nkuru gusa. Mu myaka myinshi ishize Maroc yegukanye cyangwa igera kure mu marushanwa hafi ya yose ategurwa na FIFA na CAF. Usibye kwegukana igikombe cya Afurika, Maroc kandi yegukanye igikombe cy'Isi cy'abatarengeje imyaka 20, yegukana CHAN, yitwara neza umupira w'abagore, no muri Faso iba kimwe mu bihugu bikomeye ku mugabane. Ibi byose byerekana ko igihugu kitubatse ikipe imwe gusa, ahubwo cyubatse systeme yose y'umupira. Hari n'ikindi kintu cyagaragaje imbaraga z'uyu mushinga. Nyuma ya kandi ya 2025 yasezeye ku kazi. Mu bindi bihugu guhindura umutoza amezi make mbere y'igikombe cy'Isi byari guteza ikibazo gikomeye, ariko siko byagenze muri Maroc. Mohamed Ouabi yahise amusimbura. Ubu yaramaze igihe atoza amakipe y'abato, ndetse yaraherutse kwegukana igikombe cy'Isi cy'abatarengeje imyaka 20. Ibi byerekana ko Maroc itakishingikiriza ku muntu umwe, yubatse uburyo bwo gutegura abasimbura. Iyo umuntu umwe avuyeho, undi aba yiteguye gukomeza umushinga. Ibyo byose byagaragariye mu gikombe cy'Isi cya 2026. Maroc yatangiye ihangana inganya na Brazil 1-1, itsinda n'imikino yose yo mu matsinda. Uyu munsi y'amakipe yo muri Afurika yinjira mu gikombe cy'Isi afite urugero rufatika areberaho. Urwo rugero ni Maroc. Ibi si zambugo zo kwamamaza, ahubwo ni amagambo yaturutse mu kanwa ka William wahoze ari kapiteni wa Nigeria. Yavuze ko Maroc yaremye blueprint, icyo wagereranya n'igishushanyo mbonera cyangwa inzira ibindi bihugu bishobora gukurikiza. Yavuze ko ibyo Maroc igezeho byaturutse ku gitangaza, byaturutse ku gushora imari mu bana bato, mu batoza, mu bikorwa remezo, no kugira gahunda y'igihe kirekire. Uyu munsi Maroc ntabwo ikiri ikipe abantu bita surprise cyangwa hand off. Yahindutse igihugu cyigisha Afurika yose uburyo bwo kubaka umupira uhamye, kuva mu mwaka w'1986 kugera muri Qatar mu mwaka wa 2022, no mu gikombe cy'Isi cya 2026 Atlas Lions zagaragaje ko amateka mashya atandikwa n'amahirwe. Aha ngaho reka ngarukira aha, njye mu turimo tw'amaboko atagira unyifatira ku gahanga yisigingiza akagenda avuga ko namutsindije. Njye na Rejoice Gakumba. Uko gukurikira imbuga nkoranyambaga zacu, like, share, comment na subscribe.